نص الاستيعاب الكتابي الأول للوحدة الأولى بكالوريا صفحة 12. Que ce soit en été ou en hiver, سواء في الصيف أو في الشتاء, la France est une destination de fête. فرنسا هي وجهة الاحتفال. Qu'il s'agisse de musique, سواء موسيقى, d'événements culturels, نشاطات ثقافية, interculturels, تبادل ثقافي, sportif, رياضية, de festivals de danse, مهرجانات رقص, ou de nourriture, أو طعام. Vous trouverez toujours de quoi faire en France. ستجدون دائما ما تقومون به في فرنسا. Voici un calendrier non exhaustif. وهي رزنامة غير شاملة des principaux événements cette année للأحداث أو النشاطات الرئيسية هذه السنة. La ville s'enflamme par des défilés de chars. المدينة ستشتعل بمواكب العربات sillonnant les rues التي ستجوب الشوارع. Des fêtes foraines احتفالات معارض. Des parades عروض. Et de la tombola وسحب pour rendre des sciences accessibles لجعل العلوم مقبولة aux petits et aux grands للصغار والكبار sous forme d'expériences interactives على شكل تجارب تفاعلية. لو كارنفال d'Albi مهرجان منطقة أو مدينة ألبي est un événement très festif. هو نشاط احتفالي جدا et populaire وشعبي qui réunit tous les habitants والذي يجمع كل السكان pendant plusieurs semaines خلال عدة أسابيع. Permettant aux femmes de mettre en place des conférences سامحا للنساء بإعداد المحاضرات des expositions ومعارض des spectacles وعروض et des concerts وحفلات. La journée internationale des femmes يوم المرأة العالمي met en avant la lutte يسلط الضوء على كفاح أو نضال pour les droits des femmes من أجل حقوق المرأة et notamment pour la réduction وبشكل أساسي لتخفيف des inégalités من عدم المساواة par rapport aux hommes بالمقارنة بالرجال. Le musée du Quai Branly متحف du Quai Branly organise des concerts ينظم حفلات de musique d'univers موسيقى عالمية d'ailleurs durant les salons de musique du Quai Branly خلال عروض موسيقى du Quai Branly. Le but de cette manifestation musicale هدف هذه التظاهرة الموسيقية est d'offrir au public هو تقديم للجمهور des répertoires de différents horizons دلائل أو مراجع لآفاق مختلفة ماروك تونسي ألجيري المغرب تونس الجزائر afin de commémorer من أجل الاحتفال أو إحياء ذكرى la lutte pour l'obtention النضال أو الكفاح من أجل الحصول d'une journée de travail يوم عمل de 8 heures من 8 ساعات. Quelques organisations organisent بعض المنظمات تنظم des défilés مواكب أو مسيرات et invite à manifester وتدعو للتظاهر dans les rues lors de la fête du travail في الشوارع أثناء عيد العمل أو عيد العمال. Pour la première fois cette année للمرة الأولى هذه السنة vivre ensemble لنعيش سويا un festival interculturel هو مهرجان تبادل ثقافي qui sera organisé والذي سينظم afin de mettre en valeur لتسليط الضوء la diversité culturelle de la France على التنوع الثقافي لفرنسا. Ce sera l'occasion de voyager à travers les savoirs. وهذا سيكون فرصة أو مناسبة للسفر من خلال النكهات aux quatre coins du monde في أرجاء العالم أو في كل أنحاء العالم grâce à la dégustation
بفضل التذوق d'une variété de plats أطباق متنوعة de différents بي لبلدان مختلفة.